nami. Terima kasih mabamu Tuhan, kahon nami mas sermon nami oni bagas bornginon, ham tong tong nama kasomani hanami, ham tong tong nama ngajari hanami, ham tong tong nama ambere haboto nam babubat nami, ase iboto jana yarusi hanami Tuhan, nalaho ipadasti juak-juakmu inang penginjil sonai gerosi Bapa pendeta nami. Terpuji magoranmu Tuhan, ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, ipada sanami matonggo elek-elek somba nami on hubamu. Amin. Ya, terima kasih Hubane Situat Masniari, nadop membuka pas sermonanta ibagas sudarion. Bahan sermonta ibagas sudarion, aima ambilanta ibagas hari Minggu, Humbani Lukas onom ayat 27 das kubani 37, dop koseai si basaon Bani Sada Musa 45 ayat 10 sampai ayat 10. Jadi pai mardiskusi kita holi sunari berihan nami ma panorang hubani inang bipo nalaho membere penjelasan awal bahan diskusi itu tene. Jadi sunari berihan panorang. Mik ni Habib, mik Nabib. Ya, oke, maaf. Ambilan na parlobe ay evangelium bani ari mingguon tersurat maay bani Lukas bindu onom ipukahum bani ayat 27 dasku bani ayat 27. Lukas bindu onom ipukahum bani ayat 27 dasku bani ayat 27. Ibasahon hanami sonon tersurat ijai. Tapi huhatahon ma bani nasiam si pananginangi. Hahulongi nasiam mamusuh nasiam. Nama diarma bahen nasiam bani namarsogam niukur bani nasiam. Pasu-pasu nasiam ma nama murai nasiam. Tonggohon nasiam ma namanduruni nasiam. Anggo adong nama mastap kuyumu tarehon ma nasalopah nari. Anjaha anggo ibuat hiomu ulang engkar age baju-bajumu. Segala na mangindo humbamu bere. Anjaha halak na membuat barangmu ulang tunggu ay humbani. Tongon na pinindo nasiam bahenon ni halak bani nasiam. Sonaima bahen nasiam bani sidia. Ay anggo ihahulongi nasiam na marholong niukur bani nasiam, ahama udih nasiam ijai, ay age pardosa ihahulongi do na marholong niukur bani. Anjaha anggo ibahen nasiam na madiyar hubani sibahen na madiyar bani nasiam, ahama ulih nasiam ijai, ay age pardosa sonay do ibahen. Anjaha anggo papinjam kon nasiam bani halak, laho mangarap kon balas humbani ahama ulih nasiam ijai ay halak si pardusa pe painjam kondo hubani hasomani pardusa anjaha ijalo do use ulak ni duit ni tapi hahulongi nasiam ma musuh nasiam bahen nasiam manamadiyar anjaha papinjam kon nasiam ma ulang pala mangarap kon balos. Jadi begal maupah nasiam gabi anak ni si timbulan in manasiam ay layak do iya age bani halak na sumamboto martarima kasih apa bani halak parjahat gabi paridop niukur manasiam songon bapa nasiam paridop niukur in ulang manasiam manguhum-uhumi ase ulang ko nauhum nasiam ulang manasiam mamapai ase ulang ko napapa nasiam. Paluah nasiam, ase ipaluah nasiam. Ya. Ay madas ni. Iya. Pak Sekjem. Share screen. Ya, tertutup tapi mic nih Pak Sekjem. Ya. Ya.
Ada ini biasanya lang boy, bitar lo, beda. Bodoh tadi dah bib. Lape tadi dah, lape. Boy mah. Iya, tapi yang gue boy bawa gelham. Iya. Boy mah. Ai mau bola tu. Bola tu lagi. Iya, gabe. Non. Ai lang tadi dah haganupan babagel tu pi ay halani mak demak sonomak. Ya. Biar. Topik minggu ata aima membalas hajahaton marhite habujurun. Perlu ini tema Injil Lukas aima ambilan nama dia. Kabar baik. Aima pasal Yesus roh sebagai si paluah jolma pardosa. Kabar baik ai gabe berita malas nihur bagal hubani kaum marginal nasadokah on terpinggirkan halani struktur sosial itongah-tongahnya masyarakat. Halani ai misi ni Yesus aima memberi haluahon atau pembebasan hubani jolma na ibagas keterikatan. Pakon memberi haluahon kumbani dosa nasadokah nion maparjabolon jolmain. Ibagas misi ni Jesus ai ibere Jesus do hubani jolma titah na baru. On magabi onjolan ni halak na porsaya marparlaho songon harosuh ni Tuhan. Salah sada parentah ibagas titah na baru ai ma sirsir membalas hajahaton marhite habujuron. Somalni na terjadi tengah-tengah di jolma aima membalas na jahat balos ni na jahat. Atape makahulongi halak na makahulongi. Tapi ibagas teks taon iajar kon Yesus do pasal makahulongi musuh. Na manlubihi batas-batas na adong bani masyarakat sadokah niarion. Nat 9 taon ay bagian na lang tersirang kumbani ayat sebelum ni. Ay pasal pengajarion ni Tuhan Yesus pasal ucapan bahagia atap peringatan bani Lukas onomai. Anggo versi Matius pengajarion on isobut do gabe khotbah di bukit. Jana on managatido isobut etika, cara hidup, pakon petunjuk praktis, sonaha halak Kristen pataridahkon goluh namar identitas gabe warga kerajaan Allah. Hatorangan, bani teks taon, Yesus memerintahkan susiani sonai pakon halak na porsaya, ase makahulongi musuh, janah membahen nama diar, hubani halak na marsogam niukur. Perintah on bertolak belakang pakon konsep berpikir ni halak Yahudi bani panorang ijia. Holong ni Yesus atap holong ni halak Yahudi terbatas do, pita hubani sada-sada suku atape sada golongan hasa. Menurut halak Yahudi, si dia wajib makahulongi sesama Yahudi dohasa. Iluarnya langgabe keharusan, langgabe tanggung jawab ni si dia. Perintah ni Yesus on
Aima melawati batas-batas hasomalan na maadong bani sidia. Jadi anggo parentah on aima sempitah makahulongi sesuku be. Tapi di hudo gabe makahulongi halak naligan. Rosi musuh ni. Makahulongi pakon mambahen nama diar ai ihorjahon secara terus menerus. Hubani haganupan halak. Sonai homa hubani halak mamusuhi kita. Isa do musuh na maksud kon bani tekstaon. Tutu secara konstekstual panorang ijia aima halak na mangarsi-karsik atap halak na pahirihon pengikut ni Yesus. Si deon gatido makurjahon na jahat hubani halak si iri kon Tuhan Yesus. Mamurai, manduruni, mamastap huyum, membuat hiu. Tapi agi pesonai Yesus memerintahkan si dia ase tetap mamasu-masu. Pakon manonggohon. Perintah ni Tuhan Yesus ai to tulang boi imaknai secara harfiah. Misalnya, anggo ipastap halak huyum siam bilow maningon bereon koma huyum siamun. Tapi artini ijon, ay mapatugah kon pabua haganupan tindakan on ay matindakan hajahaton na mungkin ialami susian ni. Janah mambayin si dia mangaraw sonay huma tarmayla. Halanyay anggo ipastap yanggap do gabi tindakan na pailahon menurut halak Yahudi. Apalagi anggo ipastap marhite gurung ni tangan. Maila butul maay. Tapi halak Kristen maningun siap do bani haganupan resiko. Na adong janah puri ialami si dia haganupan kekerasan on, si dia lang boy membalas kekerasan dengan kekerasan dan kejahatan dengan kejahatan. Memang dong do aturan ijia balas kejahatan dengan kejahatan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi sebaliknya Yesus menetapkan balas kejahatan merhiti pengampunan. Ya. Memang langsomal sonon konsep ni Jolma. Tapi sonon ma konsep pangajarion na baru na binerin Tuhan Yesus. Hubani haganu halak na porsaya bani. Ase hunjon taridah do pabua parentah on aima parentah na tegas tanpa tawar-menawar. Na sekaligus homa pangarapan ni Yesus ase si dia bani goluh ni ulang marmusuhan. Ulang membenci antara sada pakun naligan. Tapi tetap mamangusahahon hadiaron. Dong sada ungkapan na makatahon tidak pernah kebaikan berasal dari sebuah kejahatan. Sebaliknya, kejahatan akan tetap menghasilkan kejahatan. Ya. Selanjutnya, Yesus memudahi si dia ase proaktif, ase dinamis, membahen nama diar hubani halak. Songon na ipindo na siam bahenon ni halak bani na siam, sonaima bahen na siam bani si dia. Hataon gatido homa isobut gabe golden rule. Jana hataon biasani bahat ibaen bani kalimat na negatif. Kaum Stoa makatahon apa yang tidak ingin Anda lakukan pada diri sendiri, jangan lakukan pada orang lain. Tapi perintah ni Yesus bernada positif. Tidak hanya menghindari perilaku yang tidak ingin kita alami, tetapi juga mempraktekkan perilaku yang ingin kita alami. Maka holongi ibagas na proaktif, pakon na dinamis on, lang idasari merhite sikap ni hasoman. Na doma makurjahon na mader, atap na hurang der kubata. Halani makahulongi halak na makahulongi, mambahen na mader hubani halak na mambahen na mader,
isobut ahama ulih ta ijay. Makolongi halak na makahulongi hita, mambahen na madiar, ase mangarap kon na madiar ijalo hita, ay motivasi transaksional. Motivasi si sonon, langga be identitas holong ni Tuhan. Halani, halak pardusa pe, makurjahon si soninindo. Pardusa pe, mambotoh do, makahulongi halak na makahulongi si. Ang gusto nai, ahama beda ni holong ni halak Kristen pakon si pardusa. Sebalik ni Yesus memberi standar na baru pasal holong ibagas ha Kristenon. Ayma mangihutkon holong ni naibata. Mambahen na madiar sedo ase lako mangutangi hasoman. Atap mambahen hasoman tarutak. Jana bani panorang tertentu boy hita menuntut holong ai. Tapi mambahen nama diar pakon makahulongi ay makawajiban ni halak na persaya bani goluhon. Renungan sada ipatalidah kon Jesus do holong ni hubata marhite na sirsirhi iya mate tersilang. Makop-kop hita. Sedo halani dosa pakon salah ni, tapi ase dapotan hagulukan kita, nasirsir mangirik konsi. Mambahen na madiar, anjaha maniru holong ni Jesus, atap ijape hita marianan. Holong ay, halanyay, pareksa hita ma holong na binaheta. Doma holong taon, marunjulan bani holong ni Jesus. 2, bani parguluhota si ganup ari, adong doju pahita nalang mambotok martarima kasih. Anjaha boydo marhitihon ni pengalaman on atap sikap na sonay ay, gabi marayo hita makorjahon na madiar. Ambilat taon, paingat kon, lang pitah mambayan na madiar ase manjalo na madiar hita. Tapi halani dom mahita manjalo na madiar kumbani Tuhan, ay do ase ibain hita na madiar. Halanyay, tetap maronjolan bani holong ni Tuhan. Patuluhon, topik minggu ata ay membalas sajahaton marhiti kabujuron. Horjaon sedo horja na murah atap na gampang. Lang tahorjahon hita, horjaon maronjolan bani hasomalan ni dunia. Tapi maronjolan bani holong ni Tuhan ay mambahen na madiar. Gabe sihol niuhur atap komitmen sonari pakon bani ari nalahoroh. Ya. Ay hatorangan humbani ambilan, hatorangan pamukah. Sonari masuki hita hubani si basaon bani ari Minggu tanggal 20 ay humbani sada Musa bindu 45 ayat 3 daskubani ayat 16. Sada Musa bindu 45 ipuka humbani ayat 3 daskubani ayat 16. Sonon ma isurat kon ijai. Ay nini si Joseph ma do paksanina ni ay. Au do si Joseph. Manggulu ope bapata. Tapi lang tarbalo si sanina ni ay iya. Halani gubir ni si dia ilobeni. Dop ay ni si Joseph ma do paksanina ni ay. Padohor na siyam mahubak kulam bungkon. Jadi ipadohor si dia ma. Nini ma. Ahudo si Joseph ang ginasiyam. Na jinual na siyam kutanoh Masir. Onpe ulang masusah anjaha pusok uhur na siyam. Halani na jinual na siyam au hujon. Ay pasirsir haguluhan na siyam do. Ase isuruh na ibata ahu parlubi na siyam. Ay pa 2 tahun kon on ope masalohe itanoh on.
Tapi 5 tahun nari ope langdong tidahan atap pariama pe. Tapi isuruh na batado au parlobe na siyam, laho pa jonam kon ginopar na siyam itanoon. Laho paluah kon apa paguluh kon buey humbani na siyam. Onpe, sedo na siyam na marsuru au hujon na ibatado. Iya do napabakit kon au gabe bapa bani parau. Gabi kopala ni ganuk rumah ni apa panrajai isak tanah masir. Ase papodas na siyam matakok hubani bapa, patugah na siyam mahubani. Sonondo hata ni anakmu si Joseph. Domay pabakit na ibataaw gabi raja ni ganuk tanah masir. Tuat maham marayak au. Ulang be ipadokah-dokah. Marianan itano gosen maham. Ase dohor ilambungku, hampa kon anakmu, apa pahopumu, prosibiri-biri pakon lumbumu, apa haganuk na dongbamu. Audo masarihon ham ijay, ay 5 tahun nari ope loheon. Ase ulang gabe masombuham, pakon isi ni rumahmu, rosi ganuk na adongbamu. Ay mata na siyam, pakon mata ni anggikku si Benjamin, indo mangidasi. Pabua pamangan kudo na manahkon hatain bani na siyam. Patuga na siyam mahubani bapa pasal haganup, hasangaponku itanoh masiron. Apa haganup na niidah na siyam. Dop ay papodas na siyam matuat hujon, rap pakon bapa. Dop ay rohop maburgok ni si Benjamin ang giniay. Janah tangis si Benjamin pe say tangis do man rohop burgok ni. Isumahe si Joseph ma ganup abang ni ay. Anjaha inunut tangis. Dop ay pe ase marsahap-sahap sa ninani ay pakonsi. Dop tarbogay barita ay hurumah ni Parao. Pabua nadopro sanina ni si Joseph ay jadi malas mauhur ni Parao pakon juak-juak ni pasal ay madas ni. Kurang bagal buto. Lagi. Ay mabagal tu gabelang di dalam kertas semuanya. Oh, otik narik. Ah, ya. Oke, ay maboy. Iya. Topik mingguan sarupa dosonok kanayai, tapi ijo ni bayin judul ni Anda jahat, aku tetap baik. Wah, kurang bagal buto. Ma. Apa asnya? Masa 100 ini. Aboy. Kurang. Tar. Iya. Oma. Iya, boy ma, ya. Oke. Anda jahat, aku tetap baik. Parlo ini. Ito panay batado jolmain usih songon rupani ay manasinobut immagudei. Marhitehon ni ay maase jolmain tardilo do ase mencerminkan sifat-sifat Allah bani guluh ni. Hinorhon ni dosa ni jolmain maseda make segambaran na adong bani jolma.
Pambahenan ni Julmain lambin daw kumbani na ibata. Pakon manadikon na ibata. Tapi halak na tongtong setia jana orot hubani na ibata. Tongtong do iya sirsir manggora uhurta. Menggerakkan hati. Aseboy secara terus-menerus makorjahon holong. Pardamaian apa pengampunan. Hatorangan domu hubani nats taon sihol hita marlajar humbani karakter ni haguluhan ni halak na pursaya. Aima si Joseph. Ia aima anak pasapuluh sadahon humbani si Jacob. Atap anak parlobe humbani si Rahel. Jana targoran do ia anak na paling ihaholongi si Jacob. Anak na imanja. Ay mahoma anak na ijual saninani hubani halak masir halani parsimburuan ni abang-abang ni ay. Humbani na tarbuang halani korban fitnah. Gabeboy ia menduduki jabatan tertinggi pemerintahan Imasir. Marhite rencana na bijaksana, boydo ia mengatasi bala kelaparan na adong Imasir. Oh, pabagal hamaw ti nari. Lagi. Iya, ay boy ke atas. Terus. Iya, oke. Marhiti rencana na bijaksana, boydo ia mengatasi bala kelaparan na adong Imasir. Kanaan sonay age keluargani, kumbani bahaya kelaparan. Dop aima si Joseph mardamay pakon sanina-saninani. Adong sada pesan na boy ibuat hita kumbani kisah ni si Joseph pon. Bahasa HP si taronon fitnah na ialamat kon hubani hinan ternyata ay do use dalan haluahon hubani halak naligan termasuk age keluarga besar ni si dia. Adong piga-piga karakter ni Joseph na boy iparlajari hita dumu hubani teks taon na parlobi terbuka tidak menutup-nutupi. Do piga-piga dokah sanina-sanina ni ay apa abang ni lape mananda iya. Akhir ni marhite sihol ni ukur na do bagas lang boy be iya manahan sihol ni gabi ipatuga si Joseph ma ise iya nasa sitong ni. Secara terbuka ipabotohkon si Joseph ma identitas ni. Manangar ay do ma pasti mabiar jana gobir do abang-abang niay. Halani na pambahenan ni si dia dopak si Joseph na do manjual si. Tapi nataridah Joseph sedo membalas kon dendam. Tapi mandido si dia ase padohorkon diri ni hulambung ni si Joseph. Artinya tetap do Joseph menjaga teguh tali persaudaraan. Tetap do ia lang lupa bani identitas ni. Lang lupa bona ia. Joseph menjalin tali persaudaraan. Aido na ididah hita kumbani sikap ni si Joseph. Agepe domba ijual hinan ia gabe jabulun. Songon nini halak. Keterbukaan
adalah kunci sebuah pemulihan. Keterbukaan ni si Joseph pasal isi diri ini gabe membuka pemulihan hubungan hubani sanina saninani. Holong atau mengasihi. Holong na dong ibagas uhur ni Joseph, bagalan doai marimbang borit ni uhurni na jinaloni binahin ni sanina ni ai. Dia difitnah, dia dijual, bahkan diberitakan do mamati. Jana gabe jabulun humai hutan ni halak. Ranggo pala mahita manjalo pelakuan na sononon, rai buat kita do kesimpulan. Pajupah ia suan. Langadong be pardumuan. Paligan mamatanyari. Tapi langsonay anggo si Joseph. Kolong na dong ibagas diri ni, ay do na manggora uhurni lako manjalo secara terbuka, parohni sanina-saninani bahkan memberi pangurupion use hubani si dia ase ulang mati iluhian si dia bani panorang ai. Napatulungan mengampuni. Sonay maburit ni si Taronon, hinorhon ni pambahenan ni sanina ni ai, tapi lang mambahen si Joseph gabe pribadi pendendam. Tapi marhiti turuh ni uhur apa holong sirsir do ia mengampuni haganup sanina ni ai. Masih boy si Joseph bersikap sonai. Sobali idorong holong na ibagas uhur ni adong HP si sinaligan kumbaga sendiri ni si Joseph. Ay sirsir si Joseph berpikir positif. Pasal ahan na masa bani. Nini bani ayat 5, pasirsir kaguluhan na siyam doaw. Ase isuruh na ibata hujon. Artini, Joseph tetap boy mengidah segala kebaikan di tengah-tengah hal yang buruk. Na menimpa janah on boy mengurupi kita mengidah secara positif pasal na masa bani guduh taon. Paupatkon berdamai. Ibagas nagokholong isumahi si Joseph maganup abang-abang niyay. Irik inunut abang ni inik inunut tangis. Kumbani tindakan ni si Joseph boy di dahita sonaha matongon parah ni sihol ni uhurni dopak abang niyay. Agepe gado ia terluka ibayan si dia. Sonaima karakter ni si Joseph sahalak na porsaya bani na ibata. Kaporsayaon niya ay tarida kumbani holong ni. Ra terbuka, mengampuni janah berdamai pakon naligan. Janah sanggup mengidah hal yang baik di tengah-tengah buruk. Na menimpa janah marhitehon ni sikap apa karakter ni Aido. Membain maluah haganup keluarga ni. Apa bangsa ni. Ya renungan sebagai halak na porsaya hitape namin maningon hape mencerminkan karakter songon karakter ni naibata nagokholong ra mangurupi mengampuni apa si buan dami agepe si patatongon buedo persoalan na masa na maningon ilalui hita bahkan na masa hal-hal na menyakitkan nalape huma tarsaloseihon. Janah mengungkit masa lalu bukanlah solusi menyelesaikan persoalan. Apa lahumar damai. Tapi langgengnya hubungan anggo sirsir marsi jaluan nasada hubani naligan. Ase panorang nima, ase saloseihon hita. Atap mungkin sedang mengalami persoalan tengah-tengah di rumah tangga, suami istri
sonai pakon anak-anak segera diselesaikan. Ulang beri hita kesempatan hubani si bolis lako membuat malas ni hurta. Aina mawatawat do si bolis ai lako manoro hita. Lako mengancam hita. Ase mardamai ma. Gusonai. Saling mengampuni ma. Dan saling menerima. Anda baik, saya baik. Domba biasa ai. Tapi na luar biasa ai ma anggo Anda jahat, aku akan tetap baik. Aima karakter Kristen janah nagabe topik mingguata ibagas mingguon. Totak ma jaga hita karakter ni bata na adong bata. Suku-sukun doma sonahanani sonari karakter ta. Adong penani karakter ni bata ibagas dirita. Ya, ini jadi pergumulan kita bersama. Terima kasih, Mak. Ya, terima kasih Bani Nang Bipo. Nang majelas paturangkon bahan ni ambilanta pakon si basaon Bani hari Minggu. Song nadopi pedas biponokan. Topik ni minggu ta ema membalas hajahaton. Marhitai habujuron tene. Jadi dar saya pukah kita mah diskusi ta boy kita manukun atau boy menambahi atau sharing. Ben kita tetap 2 sesi. Sesi perlobe holi deposi sebelum sesi paduahon dan dicondo bawa pendeta bede sumbayak kiberen apa orang holi hubani bawa pendeta bede sumbayak. Disunari masuk mahita hubani sesi na perlobe. Isi mahita nasihol manukun. Dong. Ibu kami ni anggo siol marsahap. Kenai doma jelas ipat orang bipota 3 na boy pelajari kita humbani si Yosep tene dukusiai nahama kita mandalankon membain holong. Doma sunaha holong ta. Apakah masih holong nama ronjolan hubani holong ni Tuhan? On ma sebagai renungan hubata nahama kita menghadapi ibani guluhta bani kondisi sonarion. Sonari beri kita penorang saling berdiskusi. Boy awali kita sektor boy. Adong onom ketua sektor apalagi tolulah lobe sesi pertama. Sektor onom lobe. Oh, berarti majelas. Wali sektor onom majelas mengenai kolongon. Mantap. Lang anong naman ukun? Anami lobe jam. Oh, bewapeng lobe asa manghihuk ketua sektor. Pekam penorang bewapeng lobe. Pema ituliskon ketua sektor sukun nih. Pekam. Ya, terima kasih mau Taganupan. Anami si hol sukut tapi holi masukun. Anggidah kita na 2 perikop tahun aima si basaon pakon ambilat tene. Humbani Musa pakon Lukas. Ahane horjahon ni si Yusuf. Si Yosep. Air homane hatahon ni Yesus subani harak nama buyai. Tapi anggidah kita kan anggo jangka waktunya kurang lebih mungkin ribuan tahun lah itu. Ribuan tahun mana terjadi nehorjahon secara nyata nehorjahon si Yosep. Baru ya tahun Tuhan Yesus subani murid-murid ini pakon halak nama bue nama nangi-nangi. Anggo dah kita perikuaikan orang lain yang mendengar. Berarti lang garup saya murid tapi haganupan isi nama nangar. Nah dah kita ijai ubanina 2 perikopon. Anggo ibani si Yosep memang
ya kuibana do AGP ia dipitnah ataupun dibenci saudara-saudaranya, terbuang dia mengaku do bana alani holong nene batado pada skunia menjadi ia pun menjadi seorang raja di Mesir. Ada pengakuan, mungkin anggolang kalau pengakuan di bana bahwa Tuhan ikut bekerja dalam dirinya, nah HP secara mudarun pasti dia akan benci kepada abang-abangnya. Di bawah todo makan, alani holong ni memang ada kadang-kadang i hajul mau penggo soal kita orang tua jangan ulang petir kita hubungan nyombah ta, ada yang kita sayangi gitu. Pasti itu kakak beradik kai cemburu. Jadi ya memang ais ada contoh kalau orang misalnya nyombah tanda tulu halak, jangan kita tonjolkan kepada seseorang apa yang kita sayangi. Ulang berbeda ulang ngarong timbul kebencian antara bersaudara. Nah, cuma menarik kita pengakuan di Yosepai, walaupun dia sungguh menderita, dipitnah dan dibuang oleh saudara kandungnya, tapi dia mengaku Bui Bana Suna jadi raja, dia memang karena Tuhan. Kali ini batado, asih Bui Bana Sunanya. Aduh, idah kita nama narik. Jadi, das mehita hubani ambilan, ipat orang Tuhan Yesus, waduh Tuhan Yesus, anggona sebelumnya kan naik batado, naik hapun si Yosef. Ini secara manusia, secara hazul maun, secara nyata dia, secara manusia, Tuhan Yesus mengatakan, ya tahu ban hubani jolma, sama-sama jolma. Nah, Ase memperlakukan kehidupan itu saling makolongi, mengasihi musuhnya. Jadi yakin doh kita sangkah nama nangarai hadap nabuyai si panangin-nangiai akan langgan murid Tuhan Yesus jai, dan tidak semuanya itu yang percaya kepada Yesus. Jadi yakin dah mungkin Tuhan pun Yesus pun tahu ibu tobara dulu langgan palakai narama nangarai dan mau melaksanakan itu alani borak dan perjalanan. Nah, jadi suku-suku nami ibani kita wasonari pergulu hatta sebagai kita seorang hidup di tengah-tengah seorang bangsa Indonesia yang tahun. Nah, sebagai Kristen harus menyuarakan holong, mengasihi musuh dan mendoakan. Jangan memberi hukuman. Anggo anak kenaikan bani ayat perkuliah jangan menghakimi. Berarti lang beri hukum penjahat. Nah, sementara kan anggo satu bernegara hukuman itu ada. Harus setimpal do hukuman ni jolma apa nih perbuat nih, apalagi mau urusan pelakuan pengadilan. Ada do ukurannya itu 5 tahun, anggo membunuh jolma ada berencana 5 tahun, anggo membunuh secara tidak sengaja 5 tahun, kan ada do. Misalnya memfitnah orang secara misalnya alani memfitnah agama, 2 tahun. Nah, maksudku Ijon, kita sebagai orang Kristen, hadu kita hidup berbangsa bernegara, menyuarakan itu di tengah-tengah bangsa. Anggo kita sama saja kalau sesama kita, anggo kalau kita gereja taruh boy dah diardai. Tapi kan anggo masuk ni Tuhan kan kubani harus berlaku secara hagadu pandai, berlaku secara general. Ibani tengah-tengah di pargul hatta sebagai kita orang Kristen pengikut Tuhan, hadu kita sikapta misalnya menyuarakan itu di tengah-tengah bangsa. Budi kita halak Kristen contoh ni seorang Indonesia mau tahun lang pali bain penjara. Lang palban hukumi sa dokan ang godong halak na bersalah yang bilani gelah ikon seling dopai paluah neokan apakah dengan kondisi itu mungkin disuarakan didengar nggak didengar bangsa itu yang penting disuarakan. Nah, jadi gue misalnya anggo lain soal kita sebagai yang murid nih Tuhan atau yang saksi Yesus anak kenai ada kira-kira sikap ta hitung-hitungan di berbangsa bernegara untuk menyuarakan kalau kita dibenci orang atau misalnya ada seseorang yang berbuat jahat lepas daripada hukuman. Nah, Emak, terima kasih. Asih tambah ya soman. Ya, Aima na perlu ini. Tikedong DP bani sesi pertamon. Kuna do may perjelas apa yang tanah kenai. Tikedong DP nasihol manukun atau menambahi sharing biarnya penorang. Ketua sektor sada lah, Pe. Ya, aku boto. Ya, Situ Ratna Dewi, dong DP. Aima sesi pertama on. Ya, anggo Aima ya ibernai penorang panukun apa dua hon ama Situ Ratna Dewi. Terima kasih.
topik membalas sajahaton marhite habujuron. Jadi tanggapanku perlobe memang itulah kita istimewanya orang Kristen. Teologi kita mengajarkan yang luar biasa. Ajaran Yesus mengajarkan yang luar biasa, mengasihi musuh. Jadi secara teori memang mudah, tapi memang praktek ini sulit ya. On proses itu memang terus proses. Tapi kalau memang kita mau dibentuk, memang boydoi lakuhon kita mengasihi musuh, boydoi lakuhon kita. Secara pribadi dong mau nggak ya, tapi nggak usah saya share bagaimana saya dipermalukan dan akhirnya saya bisa kembali berdamai itu semua memang proses. Karena apa yang saya ingat adalah bahwa dunia ini hanyalah sementara. Kalau saya akan memelihara kejahatan dan dendam, tidak ada buah yang saya dapat dan saya sendiri juga merasa tidak nyaman. Ternyata kita ketika juga ada orang yang menyakiti kita atau kita menyakiti orang, kalau kita memang mau jujur hati kita, kita juga merasa nggak nyaman. Lang nyaman kita, bahkan terbawa terus dan memang lebih baik kita berdamai, meminta maaf. Ini pengalamanku. Lalu seperti ambilan on ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi bisa quote, bisa kunci yang selalu kita ingat. Sederhana dong memang. Kalau kita mau orang buat baik sama kita, ya kita memang harus buat baik. Kalau kita ingin dihargai, berarti kita harus menghargai. Itu sebenarnya bahasa sederhana ini, dan memang kita sudah tahu. Tapi mencerahkan do sermonon, saling share, saling refresh. Jadi memang dong memang kejadian bani keluarga nami. Aku juga heran ya. Sama-sama majelis dosi dia. Sama-sama majelis tapi boy da marsanina kandung, boy sampai lang marsiahan sampai meninggal lang irohi. Luar biasa sekali gitu ya. Masih boy sonai inang bipo. Sampai begitu luar biasanya dendam itu bisa. Padahal mereka majelis loh, majelis. Jadi ulang mah terjadi batas sonai. Memang awal nih kita mungkin malu meminta maaf, tapi ketika itu ada kelegaan, ada damai sejahtera. Anggo memang kita berani meminta maaf ketika kita salah. Aima aku yang boyku share. Terus memang kisah seperti si Yusuf yang luar biasa memaafkan saudaranya. Bagaimana Daud juga yang luar memaafkan Saul. Sudah di depan matanya si Saul bisa dibunuhnya saat itu. Tapi dia tidak mau. Dia ingat bagaimana Saul sudah diurapi Tuhan yang dia tidak berani. Jadi memang kata kunci ini memang kita saling menghargai lah. Saling mengatakan bahwa kita adalah warga kerajaan. Yang sudah diurapi Tuhan. Mari saling menghargai. Mungkin Aiman alobehu boihu user Lukas on ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Anggo berdoa bagi orang mencaci kamu, doma gati hibain kita, tapi meminta berkat bagi yang mengutuk kita. Mungkin maksudnya nang before berbuat baiklah kita terus kali ya. Berbuat baik bukan berkat langsung dari yang tidak suka kepada kita, berkat dari Tuhan mungkin. Aido mungkin nang bipo. Jadi mungkin boy patorong ham ayat ni 28 on. Terima kasih. Salam sehat mau bata ganupan. Ya, terima kasih Bani Ketua Sektor Sada. Doma sharing kenai dok kosiai dong pertanyaan tene ubeni nang bipo. Jadi ibaratnya orang ubani inang bipo lama respon dua suku-suku no kanai. Iya, terima kasih mau bata. Nah hado tongon puri ini anggo sonai sunowu ni Bapak Wepeng tanukan. Lang pala purlube adong rumah tahanan LP Indonesia on ay bahak do kita halak Kristen ijon itu ay ang gubuy do kita mengampuni pakon kita lang pala menguhumi halak naligan iya kita ganupan tutulang ayar tini ijon na maksud menguhumi ay mengada-ada pasal hukuman. Jadi yang gue memang mengada-ada pasal hukuman, sedohoma parbagal parete ni. Tapi nasihol sebuton ijon, makatahon na lang sitong. Jadi ang gue memang nasitong, ay ada berisi kasih yang dari Tuhan. Ay nasitong.
Ase sa sitong ni agi hukumin negara taon holong duar tiniay. Agi pe pelaksanaan ni lang tungot-tungon dia Rusi holong. Tapi yang gue nasi jujur nih, do muhubani ahado hasil keputusan itu semuanya marisihon holong. Halani to tulang ko mamitor maaf maai atau salosay maai perbuatan yang begitu hebat hanya dikatakan maaf langsung ay diaw. Tapi si hol ni hurdo muhubani hukuman na jatuhkon ni para hakim ay asi adong perubahan dan jangan diulangi kembali. Karena ada sastong ni sura-sura. Iya. Tapi agi personay nita kenyataan ni bah doho mana mengulangi hal na serupa. Asi marhitihon niya ay terjadi use hukuman na mangihut. Nah hado tongon anggo bani 10 taon totu do muhubani teks taon. Sekali gundai ke tengah itu. Kalau nggak ntar saya bapak deng ke Pak. Sedo artini lang perlu hakim. Lang perlu adong hukuman. Age gerizat tapi dong do hukuman. Age bani haduguran ay arisan. Atap adong hasadaon. Atap adong parmargaon. Istilah hukuman dong do anggolangong gaya mambere hataridahan ni holong ni. Ya, nah hado hita humaboy. Pataridah kon holong hubani. Ase dong do anggo sonay lang pada dapotan niya nini. Tujuan ni ijay lah ko mangajari do. Tapi anggo akhir-akhiron do malambin dia Rusi hita. Anggo ay tupuan ni halak Kristen bay asi butok si huma pabuwa holong taon lang pitah marhiti ho ni nabuhi yukur jolma. Anggo memang lang raya mambere, langong gaya mambere, berihita hubani. Ase marhiti ho niyay itanda ko mapabuwa diardo na marsi bere-bere. Iya, kira-kira begitu. Jadi, anggo pasal hukum na maksud ko ni John ay na manguhumi, makatahon na sitong, makatahon na sitong dopak hasoman na ligan, na dengan harapan ase iya benar dan orang lain salah. Tapi panguhumion na terjadi secara halak Kristen, kita halak na persaya, ay mamarisi holong. Jadi bodoh igotik, bodoh ipukul, danak bodoh imarahi. Tapi dia kam, ulang sopat sundut mata niari lang mitop ringista. Marah taay ay marah laho membina, laho padiarhon, marisi holong. Asiboy marhitihon niyay marbagal magodang di dalam kasih Tuhan. Iya. Doko siyay na mangihunokan memang rado agak marbeda utik pakon bahasa si Malungun. Bani ayat 28. Jadi yang go bani bahasa Indonesia mintalah asi pasu-pasu ini kan. Tapi yang gue John bain mana madiar pasu-pasu mak. Berikan, perbuatlah yang baik. Nyatakan kasih Tuhan. Iya, patugah pabuaham langsung nepikirhon nyai. Tapi selalu memiliki sesuatu yang luar biasa. Bukan karena dia yang luar biasa dan hebat, tapi karena Tuhan ada bersama dengan dia. Jadi yang go dong nokanai pengalaman dumuhubani namar sanina nalang ramar damai. Ya, memang tapi hata honota sahalinari kita lang lahu manguhumi atap ICP. Tapi padiar kita madirita pabuwa anggolang rahita mengampuni halak naligan. Itu berarti paganjang pabakat padukah persoalan duay bani gulukta. Paganjang kon holsoh duay. Paganjang kon dendam duay. Paganjang kon nasomadiar duay. Tapi ketika kita mau berdamai, songon na sinobut ni si Joseph, ay naisuruh na ibatah duaw ini. Itu kan pengakuan yang sangat luar biasa itu humba di si Joseph. Isuba dulobe manahan diri ni ay si holhin namin banya bangkon. Si holhin banyang gikon ini. Tapi ikawah-kawah kon huja yang gupurin niyo na dongon drama, dong atraksi tini. Tapi nini bani ujung ni lang tarhorom si Joseph.
membain sipakulah-kulah bani panorangai. Tapi mitur ipataridah kondo diri ni, ipatandahon doholong ni, ajaha ipatugah ma, sonahama der layak ni Tuhan hubani. Jadi on manamin, adong bata. Ang godong maaydong bata, genok kanay na marsanina, nasa huda, lang terjadi be sampai marujung goluh, lang marsi siseyan, lang marsi tuhuan. Tapi purinya dong kesalahan, nita, saling atau kurang mengerti satu dengan yang lain, itu hal yang wajar. Hal nilang boy arusi kita genupalak. Tapi boy do gabi barsiarusan kita, anggo semakin ada dialog. Ada komunikasi yang baik. Aido ne pataridah kondisi Joseph bani si Basaota hari Minggon. Iya, terima kasih Mak. Ya, terima kasih bani Inang Bipo. Ngadoma merespon dua panukuna perlu betul nih. Jadi sebelum masuk kita bani sesi paduahon. Ibaratnya orang bani bawa pendeta beda sembayak lama nambahi. Ya, datang Arlo. Tangar pendeta. Oke, ya, terima kasih. Kita kanupan angko bani topik mingguata hari mingguon aima membalas hajahaton marhite habujurun. Ya. Agak mauldo mangarusi topikon. Na ado membalas hajahaton marhite habujurun. Tapi justru aima nasiol pataridahon ni dua teksta bani borminon. Asidah kita sonahat si dia. Na parlobi kumbani Lukas onom ayat 27 das kubani 27 ay. Membalas hasitong ni ay ciri hidup ni jolma selaku makhluk sosial. Ang roh kam hurumahku, rodo hurumahmu. Ang giben hambakku sanon, kubayan pibamu sanon. Itulah dia selaku makhluk sosial. Ang nama dia ribain, ya bain nama dia. Tapi tekston justru use manobut nini. Puri nalang madir pe ibain, bain nama dia. Umana mulai na hebatay do ito piktay. Hasahaton ibain, bain habujurun. Kita kanupan, marhite topikton, membalas hajahaton marhite habujurun seolah-olah sadahal na lang mungkin duay. Tapi justru ay may jarhon bani hakaristenon. Kita. Na membalas kon hajahaton marhite hadiaron. Ayma na yajarhon bani hakaristenon. Jana ayma salah sada artini holong. Ya. Ang isobut holong, ayma salah sada artini. Bahkan isobut dasku bani musuh. Ihaolongi. Level parlobi, standar parlobi bani tekston, ayma bani ayat 12 sada. Nini jay song na pinindo na siyam, baheno ni halak bani na siyam, sunayma bani na siyam bani sidia. Ya, o pinumamaning kasi ito sa tanggamaon, maribang secara umum. Ya, artinya ilang rahida persidaw kalat na legan. Ya, lang rahida mabay masida halak na legan. Tapi kita juga ingin orang lain juga hidup baik. Soalnya kita na hidup baik. O pinamasadat peningkatan sa sitong nyo. Tapi kita kan palang sukup tibarjay. Kasi musuh iyaholongi. Ya. Oma na tingkat level na padua akong na perlu dah kita marite tekston. Kubain contoh. Ang godong halak si X marsogam ni hurbatta. Bersalah iya. Ya. Sadar do iya bani kesalahannya. Tapi maila iya, mabiar iya minta maaf kubata. Ay, kung sunay jolma, ang ibagasuri namin, doma bertobat iya. Tapi daw patariya ko na hiba ni kawan niya, lang pagi iya, mabiar-biar iya. Ya. Ang go-uhur lao mardiar, doma rong kubani. Kita haganupan, tekstong mga jaro kubata, selaku ala Kristen kita, ningon rahita parlobe manjupakosi agi barsugam ni huriya ubata. Halanya ha, ang goboy si exto kanay holi maruzung golu, kan kecewa dohita. Lang sauti mardami pa kondirita. Mari kita duluan. Halanya tekston mangujur, asya karistenota, hakaristenon na naik kelas.
Lang Kristen kita dos pakon dunia. Tapi Kristen yang naik kelas dalam melakukan kasih di tengah-tengah sesama. Rosi di tengah-tengah dunia. Om menai pangindo bata bani panorang ai. Halani ada bani ayat 12 kan tahu pasu na siam na mamurai na siam. Kan kita tahu. Ay man level tingkat no kana naik kelas 2 ai. Naik kelas malah Kristen na mamurai si bei pasu ba. Ay man na par 2 kon. Kasi na patulungan kita kanupan. Langsung do yak teks taon gabe dong contoh idola ay mabani ayat 12 gabe paridop ni urma na siyam songon bapa na siyam paridop ni urne ay ma Jesus Kristus asay lang si A lang si B lang si C na itanokon ben contoh siut konota tapi Jesus no siut konota gabe paridop ni urma na siyam songon bapa na siyam paridop ay matuhat na Jesus Kristus iya mana gabe idolata iya magabe contoh bata pasalaga do makorjok kolong. Alanya kita kanupan ang guay gabi idolata masuk mahitaw ba ni ayat 17 seolah-olah tambahan duay bani perikoton. Ulang kita manguhumi, ulang kita mamapai, tapi paduah kon magguluta. Ayun tambahan untuk Lukas 6. Kasi namang ihut kung bani sada Musa 45 on. Kita kanupan ilubi ni teks taon sa sitong ni naisuruh si Jacob do anak-anak niya ilaw humasir. Masih suruh lau masir, halani jai bue gandum, si dia do malohe maningting. Ujai mani memang boli gandum, asidong panganot taijon. Ya. So pando barangkat si dia bani gelombang pertama gelebita ilubi teks tahun, tapi lang dihut si Benjamin. Berangkat usia si dia gelombang kedua, ai dihut masih Benjamin. Ang bahasa kita bani bindu 42. Teks tahun secara khusus, ai ma dialog persahapan ni si Joseph pakon saninani do nagabi teks taon. Ya. Kan khusus Joseph pakon saninani do nagabi teks tabani panorangon. Ahana tarida kunjon kita ganupan. Na pertama ya ijon deko si patugas si Joseph ise iya mabiar do ganup saninani. Mabiar halani hajahaton di besidia saparihu bani Joseph mempendas si Joseph kita masih hajahaton. Tapi ternyata Joseph lang membalas hajahaton. Nini ijay na isuru na ibatado au parlobe hujon. Gabi ipaki Joseph do hataridahan habujuron nokan hadiaron holong membalas hajahaton na ibaga sugur ni siriay songo tobik minggu taay. Joseph makatahon na isuru na ibatado au parlobe hujon. Coba nah bayang ko kita perasaan ni salinan niyay ang giyatahon ay ma na isuru na ibatado au parlobe hujon. Justru ijon matiologia ni teks taon. Mampukah kita melihat setiap permasalahan walaupun itu mungkin negatif terhadap kita bahwa Nebata akan memberi tindakan yang luar biasa bata pakon bani halakai. Omana perlu sebutan ni kitab sejarah perjanjian lamuan bata. Tapado akon kita ganupan nini ijon asegi si Joseph nokan do menjelas na isuru na ibata dua parlobe hujon. Ya, bahkan husegi sanina niai malah seuur si dia. Halani naibatado menurut pengakuan ni si Joseph membaik si Joseph das kumasir agepe si dia markita jangaton. Coba maidah kita anggur horja hajahatota laho ibenarkan naibata. Hajahaton di besi dia oleh Joseph tapi oleh Joseph patuakun nini ibenarkan naibata dari malas ukur ni si dia. Memang kita ganupan sagala dosata so nahape bagdali ang gano maibenarkan na ibata kita ilobe ini ay masuka cita markite horja bagal na pasin pardosa do hitaon haganupan tapi halani idop ni hurni ipataduk kita ay masuka cita markite tekston tukose na patulugon kita ganupan tukasiyay isumah maabang niyay ganup lang deba-debe sumah gibasit ba tekston. Sumani siria ay matanda marsi jaloan memaafkan mengampuni. Pakorhon ni hadiaron ni siria ay digut do parao pe marmalas nyur bani tekstawan. Alanya kita ganupan memang anggo jenges kita ibagas persekutuata sekitar tabe bersukacita do lanita. Alanya marilah kita oleh teks ini menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Nama Sekjen, terima kasih. Ya, terima kasih Bani Bapak Pendeta Billy Sumbayak
Nadom menambah bahanta bani ambilan pakon si basaon ni bagas sudarion tapi buka hita DP sa sesi na itu nih sesi terakhir takdong DP na manukun atap Nami sharing tik menambahi. ya perlu ketua sektor onom. Nah, isi DP ketua sektor pigo lagi. Ketua Pokja pe bodo manukuda. Loh. Lang ketua sektor pulin ketua Pokja pe boy. Ketua kategorial. Loh, ketua kategorial. Man. Tekalong na pe na Rais. Sare naman. Ya, pay matak dong huli manambay bali sa sikiduan manaparloy maluwi. Bekama. Sektor om. Ya, terima kasih tene yatok kanami bani Taganupan terlebih bani nang PW sebagai pendeta beda sembayak dadok pajelaskan majelas namin tene cuman sama bir pe manupun gak nian upan ge borak do mandalak kono naido na bed na sama bir marsukun sika naido sing hay bacaan niya tao sonon habe sing terdalak pun ninu rage gabe pergumulan usige jadi tidak kami nakanay bani songon bani ambilan bani dukasokan songon na dobi patorang na siyam nakanay ay bahwa songon etan pasu-pasu na siyam na mamuri na siyam nini tunggu dipikir-pikiran ay sado mungkin dinuhur kadang nabingung parutolo diri may ihadiri ado gornya iburai hatai tapi masa ipasu-pasu dia nih kan. Ya memang itulah kelebihan kita Kristen. Ang guboy memang nidalakon ay sangat luar biasa memang kita. Masa ito perhuyung mo siyang bilo, bere siya mo ninumusi. Apalagi so nakanay do pajelas nang pe waktu bani waktu zaman Yahudi. Apalagi balik ni tangan gurung ni tangan manover kan sangat kasar. Jangan teri sonario pe jangankan itu berdiri igui lah. So naitek mapangapa lagi lulun ni umum. Jadi memang sangat luar biasa ya kita teks otene. Cuman songonetan ni Bapak Pendeta nak kanay madong lebih peningkatan ang gejok memang dia kanami ya mungkin masih agak bisa ninuhur kan songon ayat 20 sadai songon na pinindo na siyam bayanon ni salat bayan na siyam sonaima bayanon na siyam bandi sedia anggon ya bisa jadi mungkin pe kadang ya bobi na lakot ini ase buzur ya bandiri buzur meneorzahon ninuhur kan aido tapi suku-suku nami ijon anggolo ay ang goyahulong na siyam marhalong ni urban na siyam ay maulik na siyam bisa ini. Jadi kadang napikir na siya suku-suku nami iyon berarti anggo mengharapkan satu lang pala imbalan at ahonon balasan lah ucapan terima kasih gitu loh. Apakah enggak ada ulik kita di situ gitu loh. Ay masuk na contoh nih boy paturong outing alak dong na marsuhutan. Dong na marsuhutan kan. Oke, boy niurupan. Siyang namin na ipang indo namin palagi ya si ipaulak teka na pinunay. Hata terima kasih lang namin ge. Ayaw gati pa kadang yung mga suhur busunay. Siyang na ipang indo namin. Cuman yung ucapan terima kasih gitu. Apakah salahkah di situ kita? Apakah enggak ada dapat berkat atau pelanong daw kita pahalat teja mengurupi jolma anggo paymaon hata terima kasih lagi namin nailah namin sing pala contoh ini ipangindo sa barang bandira tekahan ay pero lang pala ni pangindo namin ibaula ko barang dira ay at peahan na pindo cuman ya terima kasih gitu loh ay lagi namin habing ko dah namin ko tabi text na dong onggar tertekahan namin bani alkitab dong wajar do terima kasih ko maka na itu jadi masuk-masuk namin pinang PW si boy pajelas apa lang adong ulik tayo jay, yung mangarapon marimbalan, terima kasih do diri ijay. Alaning bida kanami on, nang banitek so nakanay ba ni Ampila noon, neta on, ihahulongin na siya, maur na siya. Masyadong luar biasa. Mga kelebihan kita Kristen noon, anak ni Tuhan, daripada simbalokta. Ang simbalokta maladong do ya tahon, ya itong goham do musuh na siya maatin ini. Ang ngay do, palagi na adogoran niya, solat tahajud dogoran niya na malam-malamay, dia malah ibahin doon sa naik. Habis kadang itulah beda kita sangat jauh nih Nuhur. Ama untuk mengenai
suku-suku namin mga namin ito kambing ambilan Lucas tene. Terus sampai si basaon na kanai sangat jelas rumah kanai dopi pada pendeta pendeta simbayak on dialog doon antara sanina sanina marsanina banyabang ni banyadik ni. Jadi gondur nami kadang ya sing masa iya bani sendahan ope gatido terjadi sonon cuma gue sendahan lang isual iya kan isual ada ini kan air sebeda nih gue sendahan gatido memang idah kita si ganjangan radu mamanoko bisa tekan tapi gue pengalaman nami sendiri gue tekan diri ya pada umumnya selalu do mengalah lagi penahin ini abang nih gue pengalaman namin gue nih idah ang kusite ka na pasti mengalah. Kala ni adalah ni, ya dong rasa hormat ni, dong rasa biar ni bani abang ni. Manidah ka namin yun. Jadi, ang pala sa so nakanay, tuman ng itahon ni si Joseph nakanay bahwa iba personay, halanin ni suruh ni Batado, so non hujon ini. Itu sangat luar biasa memang katanya. Jadi nggak boleh benihita pe maganupan. Kalau terjadi benihita, ya kita anggap aja ini adalah halani Tuhan. Karena itu ulang halani giliran dong ibarat nilang sosok kita bitur sana mengamo gitu. Coba kalau kita merasa bahwa itu atas pengetahuan Tuhan do ganupan. Perlu bedo na bataman batoon baru wow. Itu sangat luar biasa gitu loh. Jadi menurut kami sebagai PR atau sebagai masukan pergumulan ubani khusus nih hita aganupan gubudo hita hujai pasti damai do aganupan tene. Jadi ada nur namin kan apa bini awal kan manukun ini saja. Tapi lain borak dua habong game. Susukunon joten sing terdalakon ni nur. Ando sige baru tolong kadang pangahap tene. Saya sunai mak, terima kasih mak. Ya, terima kasih. Memang ubani topik konringan doda. Anggo pengaruhi yun. Ganun do kita paham, tapi mandala ekonomi memang agak susah. Nah, ya. Emang jangankan kehidupan sehari-hari, ibigari aja pirado dong permusuhan dah. Alang boy membelasun habujuron. Ayo mau memang na irinungkok kita. So ne tahun ni bibonok kanayay, apakah kita masih mempunyai holong na humbani Tuhan? Indah sedah. Masuk ke tekidong DP panukun na berikut nih. Ketua sektor main. Ya, sektor tolu. Ketua sektor tolu. Apa? Ya, terima kasih Humbani Lucas. Adong motivator makatahon mencari musuh 1000 begitu gampang. Tapi mencari teman begitu susahnya. Bahkan kadang-kadang nama DRP binain kadang-kadang na subang do naro. Jadi memang ngase ajar ni Tuhanon iparpala-pala hita dala ko kita ne. Alanyai bani ay diblalu na kanay bahasa Indonesia domay singgong na kinutik. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Nah, sunahado hita mangindo berkat bani na mengutuk kita. Mohon penjelasan ubani Syam biba pakon bapan nita. Apa duahon humbani kejadian anggo itong kita sejarah singkat ni Yusuf. Dialah orang baik sampai terjual bana Masir malah bana menjadi orang hebat, orang yang diberkati Tuhan, menyelamatkan bangsa Mesir, banyak godaan tapi dia tidak terjeblos, tetap dia diberkati Tuhan, malah menolong saudara-saudara ini nadong Israel. Suku-suku nami, sonay kebaikan ni, kesalehan ni si Yusuf. Maselang bana termasuk nabi tini. Maselang termasuk bana nabi bani bukutong. Ama suku-suku singkat benamin terima kasih mak. Ya, terima kasih Bani Ketua Sektor Tolu. Sebelum menjawab
respon PW Holi tambah Pak Pendita atak dong DP. Aima. Ya, anggulang dong be. Senari berenai orang hubani inang PW pakon bawa pendeta. Iya. Terima kasih mak. Aku perlu be. Bapak Holi tabai Bapak Pandita Bede Sumbayak. Nah perlu be. Terima kasih bani kesadarata secara bersama-sama sa sitong ni. Bahwa teks taon bukan hal yang gampang. Tapi ulang halani borak, gabi kita tidak mau melakukannya. Halani bodo sonai kan, dauh do laho kucililitan nini. Halani dauh ni ilakah kon pelang. Jadi ibotoh do ijai adong do namatin, tapi ang gulang ko mara idalakon lang dapot siyay. Gitu. Jadi marhitihun nyai sadari hita sonari, pabua goduh taon bukan hidup yang gampang. Tapi hidup na ihahulungi Tuhan. Hidup na ihasomani Tuhan. Hidup na ipargogohi Tuhan. Jadi tanpa holong na humbani Tuhan, haganupan na isobut bani na dua teks on, lang tahurzaho kidon. Ageso na hanitang go secara hajol maun, ang ituruti hita, sangat perlu bata. Ise si kahanan. Ise parlobing, hatani isi ay nokan. Ay perlu tumangdo. Ya songon hatani hasomata na parlobi ay nini. Ay pedo masada na pasangap ko na. Sulap tumangdo pangahapang go ihargay diri. Ya, ay mas secara hajul maun. Tapi do muhubani teks taon, ang gusto na ay duasa. Ya, jol mamaay. Jol man namang goluh, do muhubani hasomalan tumang. Tapi ang gohita na memiliki dua warga KTP, warga kerajaan Allah dan warga negara Indonesia, lang besongon pangidah ni hajol mauno tumang pangidah ta. Apalagi panandayota do muhubani holong ni Tuhan. Dia sudah rela mati, sedo halani salah ni, tapi lakok makop-kop hita memberi haluahon bata. Menjamin goluhta pabuah hita aima yang tertinggi humbani haganup ciptaan na do piciptaon Tuhan. Ase marhitihon nyai dong no kasukun-sukun ni Bapak Ketua Sektor Onom ay salah do anggo napaima atap niharapkon terima kasih humbani halak na niurupan. Iya. Jawaban ni salah do Bapak, anggo pitah ay do hasay harap kon ham. Anjaha marhitihon ni anggo lang dapok kamay, pambahenan mo na madiaray, malalip petugah-tuah kamu bani hasoman. Ay salah maay. Tapi diardo, idingat kita, adong surat-surata, do mahurupi iya, agendo pala martarima kasih, anggo ay ibayin ham gabi parlajaran. Bahwa sangat sakit ternyata anggo pala hata terima kasih penangadong hata honon hubani halak na mangurupi diri. Halaniai, iya sonay, au lang sonay. Purini pe atap etek bagal iurupi hasomanaw, halani itu sangat menyenangkan hati hata honok kuma terima kasih. Tapi dingat kita ge, Bapak Inang, lang kumoto hatapi hutaraja da sasapari sonay. Ihutat tabi lang. Paima sonon mantap tak mengarusi hata ni naibata. Anggo hupinjam hadogoran nyai sesuatu humbani hasoman. Anggo etek-etek doai otik. Terima kasih dani kuna manginjamay. Bode buto na siyam aha jawapan ni hutaraja safari. Pala ay do nini. Laku mo to hati kong gado dong pengalaman na siyam. Misal ni pinjam pulpen mo nini kan. Ang guna marsikola hondi. Nah terima kasih dani. Ya pala ay do. Gitu. Tapi ang gubata sonari lang sonay. Di ba marbeda tumang.
Atape geser hamotik anggo hundul di gereja, geser hamotik hujai, terima kasih dah, langa dong benama katakon pala aidu. Ai halani domay tanday hita, lambin mantap hita, mengarusi pabua marsi hahulongan, marsi pasangapan, songon Kristus na makahulongi kita. Songon Kristus na memberi haluahon na luar biasa hubata. Ya, jadi marhitihon niyay, boy ma dapat kita sonari, marhitihon ni tekstaon. Lang laho makatahon lang pala perlu yarap kon kita sesuatu humbani hasoman. Dia duay. Tapi ulang marhitihon ni nalang dapo kita song nayarap ko taay gabi pambahena taay may patugak-tugak kita hubani halak naligan. Lupa hita pabua perbuatan yang baik tidak mempunyai nama. Jadi yang go misalnya lang dapo kita nok kana terima kasih hai lang pala patuga kita ay madabaya madambiyay madalaway huru pedunyan tondong taay sapari nita kan tapi ay ma ipaula pelang modal niyon di kata terima kasih pelang ay siang guaw mangidahay tong nini ya marsaha po si dua halak nari ay gumatong ipatugak-tugak habe horja mo ay nok kando mahorja na madier tumang tapi sebalik ni halani uhapkon itu tidak nyaman bagiku dan sangat senang kalau diucapkan terima kasih. Ayo Bapak Inang, atapaha pe jalohita, humbani hasomata, humbani Tuhan, humbani nyombakta, humbani orang tuata, ulang lupa mar terima kasih. Halani humbani Tuhan dohoma ibere ijalo si dia ai. Halani ay song si Jacob nokan. Si Joseph. Na isuruh Tuhan doau parlobe roh hujon ase memberi haguluhan bani nasiam. Itu pengakuan yang sangat luar biasa. Sangat-sangat membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya hapkon kita pabua goduh tahun aima si bere-bere ni Tuhan. Ya. Dopko siai memang tahunokon mencari musuh budas tumangdu. Tapi yang gue mencari sahabat borat dukah mahol. Rahaganuk lu hita mengalami nasononon. Tapi justru domuhubani aha nasinobut ni tekstaon sa sitong ni hatana pondok hidup ini mencari damai, mencari sukacita, jangan mencari musuh. Ase, na gampang, na murah, itu belum tentu baik. Na berat, na susah, itu berarti, atau itu belum tentu tidak perlu dilakukan. Tapi, ibagas holong na humbani Tuhan, na mahol, pakon na gampang, bain hita maay tandani na dop ihaholongi Tuhan kita. Jadi anggo gampang ay martarima kasih kita boyo pe horjaw kita anggo song na maholay pangindo hita hubadi Tuhan asiberi hubat tagogo anjaha mar hatalupon hita lako manjalo hata ni rebata. Ya. Jadi anggo bani maselang nabi si Joseph ibagas biberita. Ibagas hapor sayawat tado muhubani nama-nama nabi na adong ibagas bibel. Hape sonay ma diarni pambahenan ni si Joseph. Hubani saninani, hubani orang tuani. Bahkan rado lang kumapala dong sonay hebat ni pambahenan ni nabi-nabi na tertulis goran ni ibagas bibel. Abo di sonay nita. Tapi digatot tado pabua nabi ay ma utusan ni Tuhan. Na pinilih ni Tuhan laho masahapkon pasal harosuh ni naibata. Ay manggoy golongkon hita ahadwarti ni nabi. Pakon nabi ay bahuma alat ni jolma atap jolma laho barsahap ba ni Tuhan marhitehon ni nabi. Marhitehon ni imam. Jadi yang go maselang termasuk si Joseph
gabe nabi ibagas buku bibelta memang Joseph lang dong isobut domo hubani horja ni nabi. Tapi horja kon si Joseph do horja na marhapurusan hubani Tuhan. Na marhadiaran hubani Tuhan. Iya. Ay manihurhu otik terima kasih tapi beri pe kesempatan bani Bapak Pandita. Ya, silahkan Pak. Ya. Anggo pasal terima kasih do. Menurutku belajar kita secara bersama umbani halak Inggris. Bani hati Inggris sadar do urat ni terima kasih pakon marpikir. Akar katani aima THINK THANK. AI desa namar beda ija marpikir pakon marterima kasih. Asing godong kalau langu memang terima kasih ubata, alapi kan marpikir ya, nah lain bagas urta. Godong marpikir ya marterima kasih do ya gendo hata. Ya, niru aima sada sauzai. Asulang pala kita songon halak nalegan, aiso kan sugoran halak Kristen tanyo Kristen nek kelas mahita. Ya, tapi Kristen yang sudah naik kelas kita. Kita tahulah akar katanya terima kasih dengan berpikir itu sama. Jadi kita mah ngelape berterima kasih ya, tapi jangan smart pikir ya, sia jarot tau pe ya, sudah hasil boleh dalam rambut toko. Kami lupa salah ya. Kusepa dua akun kita kan uban, mulak kubani masalang nabi no kan bil prota, memang tolu jabatan bani belta. Aima nabi, aima raja, aima malim, tolu siya wakil ni batado ay. Karena itu na batado tolu si jabatan ay, atas nama ni bata. Teks tao nageso na habujur ni Joseph lang dalam konteks ay iya. Dalam konteks na ibatamar tindak marhitehos sido. Lang dong kata idilo ija iya. Ya, halani hajahaton ni sini ya do, mampai kujay kasi Joseph. Tapi budi pakai ni bata hajahaton ni Jolma, gabe dalan pada arkon Jolmain ibain ni bata. Halani ada sidong hata ni tuhat tau bata sabonar haganuk ni si dia perdosa. Lang adong kita halai hidup ni huri do semalua kita. Amir rupa salah itu nih. Kusai napar pudi nukan sunah ado se pasu-pasu ayat 12 nukan mulak-ulak tong suku kita. Kita kan upan nukan dong baik sada contoh sederhana doai. Ya. Anggota pasu-pasu na siam nama murai na siam. Hata pasu-pasu lang palaidah kita dalam arti pertambahan nilai bata, pertambahan jumlah bani goluta. Tapi yang godiarlah ia hubata, diar kita hubani, duma pasu-pasu bani goluta. Halaina ka tahun, ang godong kalak marusugam ni hubata, ulang sabab marusung golu ia, asay go kita mardoyar hubasi. Mungkin ang golang roh operoh ia hubata, agi kesalahannya. Etong kita mah namaila duga niya itu nih, namabiar duga niya itu nih. Toto kita mana lebih bagal hapor sayaon mendahului. Lalu menjalin komunikasi yang lebih baik kembali kepada dia. So naima Kristen otta, jadi Kristen naik kelas. Jadi terima kasih, Mak. Ya, terima kasih Bani Pak Pendeta Inang Bipo. So kenai tahun ni Pak Pendeta jadi mahita anak Kristen na naik kelas. Tene. Nah, jadi yang go kenai dong nak kena katahon masalah nga tahu terima kasih berarti si jarota main orang berpikir main saya asih boleh salina terima kasih. Tene. Ang go tahu Bipo nak kenai utara aja sa parida. Sonari lang sonai be. Sonai be. Ya. Itu. Berarti kemajuan. Ya, terima kasih Bata. Bata kan na seremoni bagas budarion. Dong kita 50 sada partisipan tene tapi lebih dona dong dona 2 sada kamera malah suhur. Jadi sunari masuk meta hubani tugah-tugah halani prohangerta lang boy mergabung pakon hita lani lagi perdalanan dari ay kanopan hu Medan tene. Jadi bagas tonggota sehat-sehat ya perdalanan. Jadi tugas-tugas na perlowe berenai pan orang hubani wapengta. Bekam tugas-tugas perlu ke Bapeng. Ya. Ya. Terima kasih Bapak Garupan. Ibani perseronata dum masalah sebas nadiar. Terima kasih bani inang penginjil sunah ma wanita teh. Pakon Bapak Garupan majelis nadop mendihuti bani perseronata. Ya tugas-tugas na perlu holi tambai sektemta. Pasal untuk hari Minggu, pasal untuk rapat majelis. Lani domba ting-tingkon hari Minggu ai untuk rapat majelis. Hari Minggu pakon sinode jemaat
minggu berikut nih. Nah, cuman iban hari minggu ai sangkahu wartahon laku patugah ijai posisi ini apakah go perlu biaya dong mes sapok kanami memang rencana tatap muka. Tapi alani dong masonok kondisi ini paparan COVID makin meningkat, mungkin lang boleh kita tatap muka nak kanai masa panai pokok perhangir. Nah, hari bain halanai dong mas kita tatap muka. Tapi saran di perhangir nak kanai melalui Jumat untuk rapat majelis. Jadi holi atur sekjen tama nah holi untuk rapat alani perhangir tapi lang boy homa hadir anggo tatap muka alani miren dope iya tene ya amana perlu bena padu ahon adum mai tangar hitanak kanai ganupan aima pasal adong anggota jemaat nomor jenggolu aima bapak opsinur simar mata tene ase satu anggo hita ganupan mardalan rencana dear patar rencana isuan honi pondok Ranggon. Alani kondisi COVID dohoma mungkin lang palek ganup kita hujai seholin na boy tapi na betul-betul sehat mak paling muhalak kanami holi pakon pandita pakon na dohor joma holi na boy menghadiri hujai tene AP maningon mengikuti protokol kesehatan mahita ya ama menam si tambahi sekjen mak. Ya, terima kasih Bani Wapengta. Tugas-tugas domai petugas bata pasal untuk acara pemakaman patar. Jadi saya tolong kita nih. Jadi ubani sektor sada sama menghutkon soalnya tahun ini wapeng nak kenai. Lani kondisi protokol kondisi lagi menaik do koronon. Jadi nah benar-benar fit mah kita. Nih saling menjaga. Ya, nah berikutnya nomor tugas bani hari Minggu. Tetap DP kita memakai naruh gereja emang hanya petugas tene. Jadi hanya petugas sebelum holi di evaluasi kita, evaluasi tim gugus holi untuk minggu-minggu berikutnya. Tapi minggu depan lani sonon DP kondisi janah timak tapi lumayan DP sedang isolasi AGP doma buai na doma sehat tene hamalas kun hurta. Jadi dohar hagenup sehat-sehat kita genup anggota jemata. Jadi hari Mingguon tetap DP kita markebaktian live streaming atau lewat Zoom. Jadi nomor tugas maholi i gereja. Janah nomor tugas saya mah untuk agenda sebenarnya jadwal agenda aima situ eben tapi situ eben lape dalam kondisi pemulihan DP rumah. Jadi igatih bani situa hot mas nyari buruda manik. Jana untuk doding onpe igat jadwal ni situa Yuli Harni tapi halani nyombah koma dalam isoman. Jadi igatih situa Tonggi Raja Purba. Jadi holi untuk latihan ini tetap DP hari Minggu. Jadi pagi rah nasiamro markoordinasi holi doho tim kebaktian. Ini. Jana holi carani pe holi di-share tim kebaktian holi bani grup majelis. Dokosiai untuk rapata hari Minggu domar kena jelas si paturang Wapengta kita mengikuti Zoom. Lewat Zoom. Jana hari Sabtu holi iser hanami mah nasongon laporan. Nasongon laporan nadopi susun hanami laporan nadopi horjahok kita hagenup i kuriata. Jadi boy mahali i ase langsung i basa-basa hita godong nahurang holi ase sempurna kita hari Minggu. Janah boy mah langsung ibon hita bani sinode jemaat bani hari tanggal 27. Ay maharapan ni hurta si boy mardalan hagenup torsa mardalan tene. Jadi mungkin aima tugas-tugas anggoidah nami kebaktian ni remajata sekolah minggu mardalan normal doko si ai perguruan pe mardalan normal. Jadi betul kan nami hubata genup senari kan dong 2 jum ta. Jadi sebenarnya jum ne pakai itu nasionarion on terus do terbuka on. Jadi yang godong misalnya pokja atau pe kategorial laura rapat ge boleh langsung dipakai on. Lang paling lapor ke benami. Jadi akan kita gurana gereja virtual artinya siapapun bisa masuk ke dalam. Nah kita. Jadi nasadanai memang peruntukan ini untuk sekolah minggu.
Jumna sedai khusus kula minggu tapi jai bagian nami jai mama pakai ni PA wanita holi jai ma PA bape pe holi jai ma. Jadi khusus untuk jemaat tahun jumna sedon on kebaktian pakon gereja virtual dason. Jadi boy guna kita kapan saja teneh. Ya, jadi aima pasalai langdong be tugas-tugas benami dom mahagenup atak dong ijon tim gugus menatawa dong masukan-masukan diberi apa orang dot tim kesehatan. Lah ini soal perkembangan idahan nami memang sopat doh kita mar sekitar 50 halak na terdampak na isoman tapi kondisi semakin membaik sonari doma tinggal utik naman hasumatan na isoman janah i rumah isoman i rumah atau na wisma pakon di rumah sakit doma berangsur-angsur lebih baik tapi tek dong humbani tim medis atau pokja hubata untuk hal-hal yang berhubungan dengan COVID-19 diberi apa orang? Ya, si Toresti boy, cek dong masukan hube kita. Ya, terima kasih. Salam mau bata ganupan. Salam. Horas, salam sehat. Mungkin itambahin nami tene mengenai nama sasonari aima COVID. Naija sama-sama na duma ya rusi hita sonaha penularan ya genup na pasti ya 5 SI hindari hita anggulang perlu manglang pala keluar. Mungkin na perlu petugas kanami hubata haganupan na duma isolasi atip adong nalaho pemeriksaan anggona lewatkan dong masongon nasi kaha keluarga rayaman do doma periksa hasil antigen jadi anggodong jemaatan nalaho melakukan pemeriksaan antigen lalu memeriksa antigen boy holi langsung berkoordinasi benami atau kubani situa erida halani boy langsung huuki tapi memang meningon baik lebih perjanjian ge ulang langsung roh jadi hubata ganupan anggo memang perlu mau melakukan untuk tes antigen boy do langsung koordinasi pakon di tim kesehatan anda perlu bidu pasti anda peduahon mungkin songonne tahun ni situa erida na lewat kan anggo boy na mertugas tetap dilakukan pemeriksaan antigen jadi anggo boy namin setiap nalahu mertugas bani hari minggu halali kita nggak tahu orang itu OTG atau tidak gitu ya kadang-kadang bahadu kita langadong keluhan nahona na positif COVID-19 jadi kadang-kadang halai langadong keluhan berarti aku sehat gitu padahal dia bisa menularkan ke orang lain jadi memang bagus sekali kalau memang anggo tetap nomor tugas bani hari minggu tetapi lakukan pemeriksaan antigen bani hari Sabtu nih tapi untuk jadwal nih holi tetap berkoordinasi bani petugas kesehatan ataupun langsung hubani situa erida jam 3 rohu uki jadi mungkin marhum benami jadi anggo isoman anggo memang langadong bana gejala berarti 10 hari anggo adong gejala itambah 10 hari 10 hari jadi mudah-mudahan nasonarin terpapar COVID mudah-mudahan poda sehat haganupan anggo idahanami memang duma bahat na negatif ya sudah sehat semua tapi memang adong pe tambah ya tapi tambah pelang pala songon na lewat na minggu-minggu na lewat yang mudah-mudahan semakin sehat haganupan kita haganup jemaat GKP Cililitan mohon benami terima kasih terpuji ma Tuhan tak ya terima kasih bani tim kesehatan jelas betul itu homage jadi dong memang itu kita alat untuk antigen jadi idol kenai setahun dokter Erida nggoboina untuk melayani minggu anggoboy antigen jadi doma sopat itu kita memang sebelum nih alatnya jadi tinggal make makanan golong lebih bagus memang song nusul nih tim kesehatan kenai saling menjaga kita ya bodoh tes antigen kan langsung keluar 2 hasil nih jadi bodoh langsung berkoordinasi holi doh tim kesehatan teneh
Ya, jadi aima pasal ai andowar ganup diar ganup mardalan pelenata i jemata. Jadi malas ni hurta tugas-tugas patugas kenami terupdate dana diakonia sosial per hari ini do nokan i serhanami hubani tim diakoni sosial total ni doma 34 juta. 34 juta janah kita na berpartisipasi doma mar 110 lebih. Jadi malah suhur songnya tahun ini pendeta-pendeta bahwa kita untuk berdiakoni sosial, rasa berdiakoni sosial semakin tinggi. Jadi dohar boleh tetapi pertahanan kita semakin sisai kita hubani jemaat tadi. Jadi malah suhur janah boleh mai paturang nasiam holi songon persahabatan kan untuk diakoni sosial lokali terakhir nyon sampai bulan desa pembayaran nih. Jadi saya pengat kita hubani kita sektor, hubani tim diakoni sosial, nah dong sektor-sektor ase boy ipatuha kita hubani jemaat halani bulan tolu holi masuk mah kita hubani pesta dana seksi inang. Jadi sedang menumpuk ge. Jadi si boy yang sur kita kunang menumpuk holi dana-dana hubani jemaat. Jadi nggo boy bani bulan Februari on salose mah diakoni sosial. Bulan tolu holi masuk mah program ni seksi inang tak. Tene. Jadi ama tugas-tugas terima kasih mah hubat ganupan. Jadi untuk menutup Pastor Monanta pengidoan nami hubani situa Tonggi Raja Purba. Ya, siapa tugas kita pokok-pokok dua tene hubani situa Tonggi Raja Purba. Oke, Bang. Loading ni sarupa tene terus 50 lang pala mahuay. Halo Bang. Di bahan itu nih. Alani tonggor si basar pa ko 9 doding sarupa. Waduh dong do nalegar na bais to bini ahlo masukan. Andi gamay ba? Oh, yang legan lah. Itu aja tulang. Pilih. Banyak kali lagu Apa? kita. Haleluya 349. Oke. Bapak Sepi itu Ibu itu. Ya pokok-pokok dua siapa tugas kita. Iya. Nomor terus 40 mah. Sahur sapan riyak mahita. Oh. Lang sing itu pikta sa Derionda, lebih keras itu pikta sa Derion. Sadia, wapeng. Opat-opat siapa boy, perluhon holong, perluhon holong. Holong, ngabo dai. Ngabo mai. Opat-opat sia. Ya. Pemam. Kalau Pak Sepi itu kenapa Bro? Opat-opat sia. Iya. Itu kan, perluhon holong karena ini Yesus Oi, mai. main. Oke. Ya, pokok-pokok dua Aima keluarga. Ya. Tinading ni Bapak Opsi Nuraima. Sada. Oke. Ya, Itu mohon didoakan juga yang Margit main lagi inang isoman penginjil. di Wisma Atlet. Ise bib. Boru Atlet. tah rumah. Margita. Margit Damani kan nang Margit Damani. Ya. Iya, i Wisma Atlet kan? iya. Oke. Yesus. Karena itu Marsinus sih. Dopai tonggohon di acara Marpadan hari Jumat Patar Ija. Nardo Sinaga nyombani Bapak Situa Jamin Sinaga Pakon Konai ya Itarutung Karutung. ya Acara Marpadan. Marpadan ya Ise, Panggi. Win Lunardo Sinaga Sekretaris Nardo. Sekolah Minggu Win. Nardo Sinaga Pakon. Sa Luinardo. Pakon Baru nih Ham. Sedogoran nih Aku ndawur. Ini bawa hasil tuai. salah sokin tener sorry lo be Mago pusuk. aku pusuk Salon nih. Baru lagi Boru Bakara berkara ya. ya Olivia Boru Bakara Ya. Olivia. Atiga Panggi. hari Jumat tanggal 10 Februari Supaya Tarutung. menyusul Maudi. AKBP Tarutung. Ingat ham holi surat perpadanannya aja langsung kirim hubata dah. Oh, Surat perpadanannya langsung kirim hubata untuk masuk warta hari Minggu. ya.
Tene. Ya. Nambun dosa Pak pe bodi tunggu aku matong sepodas ko mangihukun. Aku sendiri. Pas doa. Berkeluarga. Aku sendiri. Na siya menunggu hona na siya. Aduh. Aduh. Sama sendiri Jadi mah. tahu tulang, no terus tunggu tulang tiap minggu. Oke lah, bernyanyilah kita ya. Iya. Iya. Main mah tulang. Palma. Kalau yang tonggohon kon dipin nama ipatuduh. Palma itu kita sermon taboringinon mendoringi tahun bani haleluya 440 sia. Porluhon holong ohasoman. Doringon kita. Porluhon holong ohasoman. Indotona bata humbai Tuhan. Asemala suhur tatong bani golubon. Rapkon Tuhan ta itanohon. Porluhon dame ohasoman. Indo tanda nihita susian. Asemala suhur tatong bani golubon. Rapkon Tuhan ta itanohon. Ase kondo kita hurta martonggo mahita. Malas tumangguhur nami Bapa, doma ijalohanami hatamu, daripada seni inang bipo nami, Bapak pendeta nami, bani boringnon, ay mana merlajar sermon hanami, mana kasih hatamu, nalaho bohal nami holi melayani hari minggu, bari minggu, sebagai sima. Doma ondos ban nami Bapa, ase boy hanami makubas korin siganupari bawasa boy hanami makaholongi nomor dom dopak hanami atap musuh nami nadop manusai hanami Indo ya roham huben nami ase boy tetap hanami mar malas nyuhur tetap mar terima kasih AHP nebahin asoman keluarga koleha dopak hanami Bapak, ijon hana yang mertonggo bani keluarga tinading Bapak Opsinor Simarmata takas tulang nukan dapat beritahan nami Bapak doma ya Allah paham Bapak Opsinor Simarmata ihulo demu halaniai hanami mertonggo hubani keluarga tinading asi margogo tetap semangat mendupakku nama saun Pater Peholi acara penguburan pondok Ranggon ondos bamu Bapa asboy mardalan julur haganupan romban harosuhmu asalam bintang rapoh tidak ding dikeluargin ini Bapak ai nadop boy orzau nanami patar romban harosuhmu Bapak martonggo domahanami bade adik nami Mardi Damanik nanuan sunari isolasi Wisma Atlet halani terpapar COVID-19 siah tetap hanai marondos bamu asoman ham adik nabi Mardi Bapak beri ham ya tetong semangat pasuham tambar nepangansi pasuham perawat nama rawatsi pasuham haganu para medis nama rawatsi inma nama korpon hazur giton bani holi sunai homa jemaat munalegan nanuan sunari isolasi Wisma Atlet di rumah sakit di rumah masing-masing pemulihan di rumah atap naburi tenalegan ondos babu maganu Bapak pasuham tambar nepangan sedia pasuham keluarga nama rawat sedia pasuham para medis nama rawat sedia inma dalanmu nalaho pamalum kon sedia asiboi kanami normal seminggu minggu udapan nyari nalaho memuji pasangan kongoranmu Bapak martonggo do mahanami bani acara marpadan aman bani kuria kayak pasilitan aima Winardo Sinaga Pakon tunangani Olivia Boru Bakara nelongkon bani Jumat 10 Februari 2022 ya KBB Tarutung ondos babu maganup acaran Bapak asboy mardalan julur ganupan sehat jorgit kedua belah pihak aganup acara boy mardalan romban harosumu Bapak duma hanai marhorja bani
nokan pagi das ponorangon inalan holong mudo na bermudu perbulan nami sigani pari siol mahanami nangalog gogoh borginon hasomani ham mahanami ganuk sigani pari asiboy harabi margogoh pater bapa makorjahon rumban harosumu bah dosa pelanggaran ben hanami bapa mulai nokan pagi siang miari borginon ponorangon salpon hamin bapa asatalup hanami mendapatkan pasu-pasu nadop ono sebenami atap siolpe berenmu ope benami on matonggo nami on ma pangino nami bamu detipupa mabumu bapa aseriap mahita mertonggo nejarkon nebata hubata hamba panami nebat negori atas sana pasing magoranmu saya roh maharajonmu saya saut maharosuhmu ina guri tongahon songne negori atas beri hama benami sedalun hagulon ari-ari sasap hama dosa nami songon panasap nami ban dosa nia somar namar dosa dopak hanami ulang hanami boy bobai ham huparlajoan kalau hama hanami humbani pangago ayam dusimada harajaon pakon hagogohon apa sangapon sadopah ni dopahani amen hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ateni nebata bapa apa persaron itu ni nama pasing maka sumani hita haganupan. Amen. Amen. Terima kasih. Amen. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Amin. Selamat malam. Malam. Sehat kita semua. Kita ibadah besok malam ya di share. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Sampai jumpa. Karena siapa udah aku baru pemutusan hubungan kerja di bulan on. Jadi Manori Horjo saya bulan depan. Amin. Aduh. Iya. Iya, baru peta kabar dari Jumat. Oke. Dapat dulu ya ini baru Nanti lagi. dapat jodoh, dapat kerja tulang, nanti rapel. Habis hujan ada Ya. pelangi, Tetap percaya semangat, di tulang semangat. ya. Angko lang perlu mencari jodoh malu be. Bagi rapel juga, bagi ada orang nyai pesangon. Iya. Tuhan baik, Nah, Tuhan Iya, pasti baru. percaya ya. Dari Jumat aja dapat kabar raw. Jadi mulai langbe gabung be gitu. Ya, tetap percaya Tuhan sedia Semangat. selalu Iya. ya. Semangat tadi. Amin. Semangat. Semangat. Iya. Oke. Iya, Setia semangat, janji. semangat. Terdapat Iya. pekerjaan yang lebih bagus lagi nih. Iya, amin. Nanti Abang Jonsar yang mendoakan. Iya, pasti. Ya, amin. Pasti doakan. Iya. Iyalah. Itu butuh ya. Salam Ya, sukacita. Oras bata, Tuhan berkati. Horas Ganupan. Horas mah. Horas Ganupan. Izin ya. Dadah, Mada. Dadah. Horas.